Drugi element je onaj koji se odnosi na kontakte između bivšega savjetnika, bivšega ministra, također sa jednim predstavnikom medija i kasnije te iste informacije koje je posjedovao kao savjetnik ministra gospodarstva se plasiraju oporbenim političkim strankama koje te iste informacije koriste za političke napade, doslovno usmjerene na rušenje vlade. Svašta smo čuli od pripadnika Komunističke partije Jugoslavije od davnoga do naših dana ili od 45. do danas. Ali izgleda da su komunisti do 90. bili koliko toliko moralniji. Bila je tada takozvana idejno-politička diferencijacija, gdje bi drug koji bi bio uhvaćen u krađi snosio političke sankcije. Ukazivalo bi se na to da njegovo djelovanje narušava ugled partije i samoupravnog socijalističkog uređenja. Pa je velikih krađa, kakve su nastale nakon 90. bilo malo ili nimalo. 1990. jedni komunisti su zamijenili druge i odmah početkom tih 90-ih počelo se otkrivati neke malverzacije, a bilo je uz to i ratno vrijeme i kad bi se u nekoj novini pojavio tekst o velikim krađama i malverzacijama, onda bi se javio Franjo Tuđman i naredio državnim institucijama da se ispita i dozna otkud te informacije novinama. Znači, sistem nije zanimalo je li ta informacija točna, jer su odmah znali da je točna, jer su stvarali sistem koji omogućava malverzacije, pa se tada govorilo kako je sve po zakonu, jer su stvarali zakone koji će omogućiti krađe i malverzacije, nego je sistem zanimalo samo to tko je odao informacije. Dakle, nije kriv onaj tko je ukrao, nego onaj tko je izvijestio javnost o krađi. Komunistička partija Jugoslavije u današnjoj Hrvatskoj na vlasti je od 45. do danas. I današnji komunisti, kao djeca komunizma, nisu uzeli uzore od prije 50 godina, koji su imali idejno-političku diferencijaciju, nego su naslijedili način rada iz 90-ih. A ta je da treba sankcionirati one koji otkriju malverzacije. I sad Kardeljevac i kardeljist Plenković smjenjuje one koji su iznijeli malverzacije u javnost, umjesto da država povede proces protiv malverzanata. Tko zna kakve bi sve izreke smislio Matoš da živi u današnje vrijeme. Po uzoru na Matoša, ja bi u današnje vrijeme rekao: kad sam već pomislio da su Hrvati već sve ukrali, svako malo pojavi se neka nova krađa. Pa dokle?